Mwiriweho mwese, Kristo Yezu akuzwe, Yesu ashimwe, Assalamu alaikum. Imana kuri twe twese. Kuri uyu munsi w'umugisha nje kubibutsa ko ku cyumweru tariki ya 14 Nyakanga umwaka wa 2024 dufite igikorwa cyo gutora umuyobozi w'igihugu ku banyarwanda bose, baba abari mu gihugu n'ababa hanze yacyo. Twibukiranye ko umukristo nyawe yubahiriza amategeko y'Imana n'ay'igihugu cye. Rero abo duhurira bose kuri uru rubuga, abanyarwanda ba mu gihugu cy'Ubuholandi no mu gihugu cya Suwede, baramukanyije urukundo rwinshi kandi mbifurije ishya n'ihirwe. Yezu na se. Iyaba mwari munzi na data mwamumenya. Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 7. Yezu n'abantu. Ninjye zuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Yohani umutwe wa 11 umurongo wa 25. Murakoze. Yari Umutoni Clementine. Ndabakunda naho ubutaha. Amahoro y'Imana kuri twe twese.